yensusu say yebeji yeni. Okay. Because any no do baby without a man that you can call your own, you are incomplete. Sebi obi kunu nyekuno. Okay. Udi obi kunu echi you are just wasting your time. Because a time will come, my friend, or me wa me yere ho. Be me be enim na yere. Okay. Inti am said reality no na adorning on hair. Say nyumra bi a opo bi din na ato no so no. Wo se me wa me yere ho. Eno na adorning on hair as say no who say life is all vanity. To say na Solomon kan no. Niama ni de obenya. But said ni obi a se bi odo be fa adwen. Obi a wo yare o se o baby wo ho beto. Eno na ohia. To ka so ohia be ma eno no. Abusia for me ma obibia akwaba shronkon ede ebatu magin HSO munuaba ekeskapa mejimejo se dia na mamunim se eyensem a edi atrentwie ewo meye emu ena yede eba ababesom sinitweni abaye achese wagini din ewo meye emu mbeka ya papa no saga baye de na ejai na jese wo nya no empo meka na meka eja hwan ya eye yankasa ye nuaba an is Legon landlady Tracey Boakye abusia for ene de ya achese nkomotwetwe ekọ awone ya beku santana womo etwetwen womo enkomo na wodi ensem bi etu edwa na ensem odi etu edwa na chese abusuan wo tiemu na chese waburu mu asese de wo hia be ma wone no ebetene no na dodo na ka se afi de wa admit say ena na ekoso ana abusuan for ensem we emu edo mametwa me ho ema na eba me de ensem no kan no atodwa ede amamo. You know, other for said they didn't some no to a John Wochirema was said now I have cars, I have houses, all the material things in life have offered me to make me happy. All I need in life at the moment, what I am left with is to get married and stop being a harlot. Ebusuan for nensa much what they ababeto a year abontin no eno na so ye chiremu na say Tracey will be a wo chiremu a wode nensa mutu ya na say 29 wo dan wo ye say a say business a wo ye producer wo ye say nti eba na sen na afedie wo chiremu ese material things nyina wo bi eba na dan a wo bi cars wo bi ade e ma na ni agye say nyoma nipa e kan ye homa ye ni je ni nyina wo bi na so say de aka ene eye bema because say no eba si brabra bono e wo say to eye emu emfa ensi na den na be ma eye obi a wa achieve sa nyoma we nyina in life obeba bonten aba be kasa ensem we abusuan director Ben Bruce e wa ha me no edomo ezuko eja me makwaba ya me de bibi aboko de adom ne mompai boy kram na Tracey Boakye nsem o de abetu dwai wadwen kire fa ho ne sen me cha batiefo unse de bia me say oyoba no matter how high you go you still need a man. Okay. And when so tre ye nuanum mabawa mo baso ne say yensusu say yebeji yeni. Okay. Because any no do baby abonsa without a man that you can call your own, you are incomplete. Sebi obi kunu nyekuno. Okay. Udi obi kunu echi you are just wasting your time. Because a time will come, my friend, or me wa me yere ho. Be me be enim na yere. Okay. Inti am said reality no na adorning on hair. Say nyumra bi a opo bi din na ato no so no. Wo se me wa me yere ho. Eno na adorning on hair as say no who say life is all vanity. To say na Solomon kan no. Niama ni de obenya. But say ni obi a se bi odo be fa adwen. Obi a wo yare o say o baby wo ho beto. Eno na ohia. To ka so ohia be ma eno no. Na ye hwe se de Tracey CFA etie se de ne is Legon landlady ne se de okeka ne nsem yi na wo ba bonten aba be ka eye sanoma we nkofo nim no from eye ne past nyoma ne ne ye bia wada na de no could it be say wo betimi anya wo bia wo betimi afre ne say my own ama na ye yi. You see, you can buy a man but you can't buy a husband. Okay. Two different things. Okay. A man is somebody who just sleep with you, just to entertain you. But a husband is somebody behind you in everything. Wow, depending on how like sincere she is with your canon. Say a idea what's not from now onwards, no, obema na brabo no enkoye papa ni bi. Na ebe se mi pekunu. Me pekuno no usuban ben na wodi kwa pekuno no. Sebi sika na wo, ba sika no enye usuban. Usuban ni ade a wo mu eno so na be ma hwe no wo se me no betina na because sebi be ma me be fa na wo attitude bi a me mpe na me be kana be ansem na me wo misika de na tan sika ho na me so me fa me be ma yo enti ba bi edu no
se obenya kunu nya kunu ni nyina gina ne so egina sebe ne ye a oba be portray ene the way oba be ye ne niema eno no bi be hu say eh baby a wadu de sebe ubenya ware na unya ware na all the sa attitude ne se me na mede me ho you see most women their moment me chem so most women have some problem here say they want to be independent and still married. It's not possible. Why is it not possible? Because there was at least one so nya bibia wo betime gina so aka say ye me de bia na was so independent wo be ma so no enya no na meka et say Christoni a o se ma fa Christo na so me bo me bra Yesu so mo ne bra. Okay, would it work? No, it won't work. Once uwo be ma man me can say bia independent say e bia dependent on his money. But sebe what worry uye bibi ukunu so baby nia uye me mpe was omo time bi uhu me na me ye made no. Okay, and I say ebia se wa worry me anyo nche se what to me. Yeah, that attitude no eya me hu baby a man ko fafi but won say emema bi no mo hye so me ware wa wumpie wunye sei haya na no won say eba ne say wo ka nipa na hye uhu nipa na as an outing type e na wo fa no say wo pe no Akia, answer na bema beka bibi na ewo ne ewo. Okay. Hwe ye wo mabo ho no ma omo hu emema de flat. Okay. And yes a flat so ko buy ne hu, but the world pro no beka sa de wo say who attract bema into your life. Obi so ankwa ware de ankwa pemo. Okay. What you say? Ewiase wo ware ankwa pem. Enti e bia me ware on me hu say sa tendencies ni sa ewo mu a. E se mitimi e straight you up. Okay. Ewiase ne bia me say hwe say we your oba na bema on ne ti onka wansam asuru because wo say kronka bema e say open asem bema wo ya de okase baby ade we de mempe o jai also what you say okay say utie no asopam because me catch on na went here e de na me kwa bibia wo catch am de amintie what na me can say and say we dware bi ye nyina fi different backgrounds but ye nyina ya bam no ye nyina ya ba bedware ye ho na ye nyina ya ye kunkun for each other na se me ka asem na ka chem so wa ware mon to me ni ametimi ya me no eno nya ware eno sa na you are not ready for marriage. Yeah, na ebinumu ka se eye oba chese wo eye wo nyoma se wo ejapade wo wusika wo bibi no eye na empempi na ye den se ubenya eye be ma no kura bi wo musa depending ni na depending. Okay. Se wo sika na ugidie wo sika ni mu a that is where it becomes problem. Sebe wo sika but then wo hia be ma. Okay. Be ma ne ba na oyobi a sebe oye badwe ma. How do you trust the person with your money? Okay. What in America can I say? Sebe me you know na ukwa bibi na because wo sika nti one can't tell me. You don't involve me. I make sure ni ebe si bia na wo lie. Ba wo sika oh baby me ene challenge me person we ade ma me o ade we kra beginning kra oni menwe ho oh e bia ade kra ni si anke be you oh okay baby what dey jiska no na wo ya mame so me hwe what in oh no ekwa wow without trust no marriage can work okay so me hwe oh baby jiska na e mame okay my yama me yen my any kama what you say in the first place no one mama who say oh trust me. Okay. Secondly, one mama who say you trust even my judgments. Okay. Because oh the man because one who say meet me yama. If it's a brano, ye bob brana. What the need dear mam namso me the need yama. And only a friend say me bob brako anim. Me who say me yiri woska, but then me yiri bume. And only a friend say oh your bow. Na sebi oba beka say me sika nti me mu be ma de. Ubenya bema na che. Na che papa. Na che se ye beti ase a enu nti na celebrities dodo na no wo ma ware eka eye echire na na. Of course. Most of them do mu tu wo musika no so. Celebrities kwa adwuma wuye journalism. Okay. Most mo ka ho. Enye ezio. Okay. Hwe journalist bebre omo ware yo because bebre de adwuma ni kofie. Okay. Security people omo de adwuma ni kofie. Opese still be feel boss but hwe wo your boss wa adwuma ma wo your boss with me. Okay. Oba fear, you are a wife and a mother. Okay. You are my wife and you are a mother to my children. Okay. It's mami who sa sebe impemono me butu so me patch say me to be was so. What in America can say? It's bibi ni anya abotre. Even bibi na maya oh canebra oh baby. Ade aye dia won say me pesa. Eya yenye ni say. Wow, eba yenye na eye. Dan make say I don't like this. I don't like that. That word is not good. Enka I wonko mani ye we
we are only me wo ye bobra kwa nim eno na metimi abrɛ me nso mabrɛ me hwase ama wo na yetimi abobra no na wo sikenti na ba hwehwe asi me so de a emfa wakua emfa na unhu ne se eye emema no nso so no mo nso so no mo ka ho bi na ma ema no nso so etimi eye bossy ewo eye mo so wo sa kwan so because be ma bi wo ho because of oba ni sikenti adwuma di adwuma no wo mpa bi nye e bia mfitiase no hu no oye na adwuma ba ko hu so oba ne ewo sika na ye no be hu ana eno ano na fe last ne ye na di wa adwuma mu no otifie wonim se ye den a oba no eye den ewo eno so so hu ne sen. You see de bia me say fa be ma with vision. Okay. Ya ka se be ma with vision na be ma sebe owo ka ba ku bi o se eno ano no da bi be ma with vision no ono apese onya ono asika. Okay. Enye so onya sika no de an kwasese mu ba sebe onya taku na de sempoa ba ono so de taku ni ka ho na ye bi ana meboa good. You see adwuma enye sikenti nkwanti na ye adwuma a fulfillment in life sebe wa sorry okwa adwuma what just unti fie no bi aba o fio there be wa sorry okwa adwuma okwa ye setaku ni sempoa akra eno ne de atu ya o se eye wo brain na wo ye no eno no enti wonya be ma sa wo ni problem but whereas okwa ko pe be ma you see a man so be per mema omo time. What do you mean? Thank you. Nam nani na di machi ye kwa. Bebre pesade no. But me dear oba ka chem say I won't do it because I am me ye bema. Bema yeti, bema na okoba. What in your make can say? Wo ba no will be a fine, but bema na so okoba. Enti man be so pe e bi mu sa but e say wo pe bema or vision. Okay. Who ye be because we just ade we ye say ya akabeboa bema se na adwumu do no on pese otena fie enti ne nyina no ejina bema no so bema won so feel say we yiri wo bi nti wo betena fie de na so na aka kakra ye di onkomo no eba eye na wieye eye Tracey Boakye say na ni aba ne ho eso anu nti no waba bonti abeka eye sa ensem we nam so na fatu eye emabu na wo mo aka no so eye den efo na yemfa ensi de bia me de me nuanu me ka kire mo se adwumaden enku nipa ohun ofe na o kira wo nye fe wo tu na ginagina so no o kira ebeti ato unufu beti ato but suban eno na yehia wo suban a ukoba bia obi ape wasem hwe yesu say ye gi yani a ye de ye body na gi yani no a time will come the body won't be there anymore. Work with your hands and make money. Sometimes no time now ubeka se upeso ebibino now it's too late or no the abia or she still have time but you the abia no when ya sa time no be good na fa wonsa ye adwuma na bompa ye na nyame obema okunu papa Director Ben Bruce nyame ensure na order for once wadwenkyere efa ensem yi ho no anything fabra ebebeto eye comment section na ebiemu so like videos na share on all the social media platforms as so share ensem yi Tracey wo kan ye efri na komem anase wo kan keke because of say ye ni interview no nti no den say we atu eye edwa fabra e comment section ho like videos na share on all the social media platforms as media ene ekia sikapa makram